Poštovane koleginice i kolege, dragi učenici i roditelji, ja sam Marijana Milošević, autorka sam čitanke za srpski jezik za 8. razred osnovne škole u izdanju Zavoda za udžbenike iz Beograda. Želim da vam predstavim novu čitanku koja je rezultat višegodišnjeg rada kako mog, tako i rada mojih saradnika iz Zavoda za udžbenike. Ovaj udžbenik završetak je lepog niza čitanki za 5., 6. i 7. razred, a koji smo zajednički uz veliki trud i sa još većim zadovoljstvom osmislili i realizovali. Struktura koju smo postavili u prethodnim čitankama i ovde je dosledna, a njena osnova može se jednostavno razumeti preko vodiča na početku čitanke. Svakom umetničkom tekstu prethodi uvodno pitanje kao poziv na razmišljanje i dijalog o književnosti. Ispod književnih tekstova su pitanja koje bi trebalo da podstaknu učenike na samostalni rad, ali i na razgovor. Pitanja su osmišljena tako da učenici različitih nivoa znanja, svako prema svojim interesovanjima i sposobnostima, mogu na njih samostalno odgovoriti ili uz nastavnikovu pomoć doći do novih saznanja. Ispod pitanja je rubrika koja sistematizuje književno-teorijska znanja već stečena u 5., 6. i 7. razredu, ali uvodi nove pojmove preko jasnih i jednostavnih primjera. Rubrika koja donosi utiske i razmišljanja pisaca, podsticaje na razmišljanje o umetničkom tekstu koju učenici prvi put čitaju. Meni je posebno draga rubrika zanimljivosti, jer dopunjava osnovni umetnički tekst nekim detaljima koji omogućavaju mladim čitaocima sagledavanje šireg kulturnog konteksta u kome književnost kao umetnost nastaje. Rubrika Da si ti pisac namenjena je onim učenicima koji žele da se okušaju kao pisci i predstavlja podsticaj za prva umetnička stvaranja. Književne tekstove na marginama prati iscrpan rečnik nepoznatih i manje poznatih reči i izraza. Na početku svakog od 8 poglavlja čitanke postoji spisak ključnih reči i pojmova, a na kraju svakog poglavlja data je kratka provera znanja, koja rezimira naučeno. Ova provera namenjena je učenicima kao deo samostalne procene stečenog znanja. Posebno ističem rečnik koji se nalazi na kraju čitanke, a koji je sistematizacija svih obaveznih književno-teorijskih pojmova koje bi učenici od 5. do 8. razreda trebalo da usvoje. Svih 8 poglavlja čitanke strukturirani su oko ključnih tema i motiva. Prvo poglavlje Magije, dostojanstvo i ljubavi sadrži lirske, narodne, ljubavne i svadbene pesme, zatim izbor iz Majeve zbirke Đulići i narodnu baladu Ženidba Milića Barjaktara. Drugo poglavlje, Spajajući vek sa vekom, donosi tekstove o Vukovim narodnim pevačima, Tešanu Podrugoviću, Starcu Miliji i o Filipu Višnjiću. Zatim epske narodne pesme o oslobođenju Srbije, odlomak iz Vukovog žitija Ajduk Veljka Petrovića, odlomke memoara Prote Mateje Nenadovića i Gorskog vijenca Petra II. Petrovića Njegoša. Tu su i 2 lirske pesme, Otadžbina Đure Jakšića i Svetli grobovi Jovana Jovanovića Zmaja. Treće poglavlje naslovljeno je Neko drugo vreme i obuhvata tekstove Jazavac pred sudom Petra Kočića, Pilipenda Sime Matavulja, Sve će to narod pozlatiti Laze Lazarevića, odlomak romana Pokošeno polje Branimira Ćosića, pesme Ariton Stanislava Vinavera i Truba Momčila Anastasijevića. Četvrto poglavlje Kultura sećanja vraća nas na temu Drugog svjetskog rata i stradanje i traume koje on ostavio za sobom. Potresno svedočanstvo Hilde Dajč, to jest njena 4 sačuvana pisma, povezano su u ovom poglavlju s dramom Noć i magla Danila Kiše i sa odlomkom romana Mamac Davida Albaharija. Peto poglavlje Ko se kome smeje jeste razgovor o komičnim motivima i komediografskim tehnikama i donosi nam odlomke 2 komedije. Građanin Plemić i Sumnjivo lice, kao i odlomak romana pisanog u formi dnevnika Tajni dnevnik Adriana Mola. Šesto poglavlje Velike čežnje i nade okuplja tekstove koji tematizuju nemire odrastanja, kraja detinjstva i lirskih obrada ovih motiva. Zato su u ovom poglavlju đački rastanak, proletnja pesma, Vetar, Očiju tvojih da nije, Mesečev sjaj, Zbogom mojih 15 godina, Gledajući u drveće i Jesi li znao Crnjanskog. Sedmo, pretposlednje poglavlje Svetlost uma okuplja tekstove nekih umetnika koji su odavno deo kanona srpske i svetske književnosti. Tu su tekstovi Dositeja Obradovića, Milutina Milankovića, Miloša Crnjanskog i Ive Andrića. Završno poglavlje Radost čitanja sadrži tekstove koji su prvi put u programu za 8. razred. Galeb Jonathan Livingston, Richarda Baha, Kolumbar Dina Bucatija, Magija knjige Hermana Hessea i 2 lirske programske pesme. Kritika metafore Branka Miljkovića i o čitanju poezije Vojislava Karanovića.
Na kraju želim da vas podsjetim na jednu činjenicu. Zavod za udžbenike osnovan je 1957. godine i ove godine slavi jubilej 65 godina od osnivanja. To znači da su sve mame i tate, tetke i teče, ujaci, ujne, stričevi i strine, kao i moje koleginice i kolege koji predaju u školama u Srbiji i sami u svojim đačkim torbama imali čitanke za srpski jezik koji je objavio Zavod za udžbenike. Moja čitanka, a to me posebno raduje, deo je ove lepe tradicije.